Khadc Ngut ki MDC dong ka KHASI kelasha remno kat basau Ngut ki MDC kelasha jit biang hadir belapin benai ke result thane kesngi bana pedang ki MDC kelasha rem gilong CEM ke KHASI ubak peniat sing CEM ublai kuna nong thamai constituency u deputy CEM berim ubak pensngan NCM na maukar penthor umkra constituency u chairman ke KHASI ubak lamprang bla ba balajit rani Kong Maclean as Maulong na umsning, ba Rangkensai Karbuki na umroy, ba Lambor Malyang na Nongkrem constituency, ba Ringkat Lang Lindem, ba Michelle Wankar na Laban Mauprem constituency, ba Fanton J Lakadong na Malki Lamkra, ba Taybor Lang Patau na Maulai constituency, ba Batskem Rindathiang na Mairang Nongklaw, ba Jambor War na Paryong Mauthat Rashan, ba Ibakar na Sokshang na Maukerwat. Yang di sini jom nak sandu cu, bedi bukan digigit, landai kuat. Ini bagiannya simti kamang tek namban. Ini bagai kam kan, kian kan tek jam, kam kan tek jam kan. Namban siap, siap kan digigit kerang ni tanpa perhat dari tambah tu. Harus accept harus buram ya mandit. Itu payba. Ingkit bok yang hidup. Buat hidup yang berbakat. Ketika nak try juga ketika jual plat ketika hidup konteks kenapa?